Piştî bûye sedem ku 6 santimetrên din ji asta ava gola Urmiyê kêm bibe. Ev gola Urmiyê li Rojhilatê Kurdistanê ku van rojan bi rengê sor xuya dike. والله دریاچه ارومیه هر که گم ببینن وضع زور نخوشه نساخه بحر ما نساخه والله بحر ارومیه اگر بخوازن ساخ بیتن جادی وک بیش دالی بده به همون دست خوب دنه کدو خواهی کدو بکن تنی نه نهویا دولت تنی نه نهویا مسئولان به همون دست خوب دنه کدو کشاورز و دامدار و هر کسی که ساخت و سازد که هر کسی که بی غیر قانونی لیدت هر کسی که آبیاری سنتی استفاده کرد به همون دست خوب دنه کدو هایی Dema her salane ku hikûmeta Îranê soza çareserkirina pirsgirêkên gola Urmiyê dide û dibêje heta niha 11,000 milyar tîmen peretê de xerc kiriye. Biryar bû heya daviya îsal tevahiya pirsgirêkên gola Urmiyê bi rêya veguhastina ava bendava Kanîsêv û çend navçeyên din bêçareserkirin. Lê niha kêmbûna asta ava gola Urmiyê li cem xelkê dilgiraniyek çê kiriye. او بویی که حشک بینا بحر اورمیه چند هوکار هنه که دبنا سبب کم بینا رژه آوا و گوله که دیک الوان کم بینا رژه بارینا نه هوکار دوی هر وکی کم دزانن آوا و گوله لجم و روباران دا تأمین دبیتن و مخابن بحر برداری و غیر مجاز لبیرت آوه که جماعت ساکن در دور بحر اورمیه بو کشاورزی استفاده دکت دبیت باعث که رژه یا آوا گول اورمیه کم ببیدن. Bi salan ku ava vê golê di nava xelkê de ji bo çareserkirina nexweşiyên girêdayî bi pêst û hestiyan tê bikaranîn. Di salên borî de jî geştyar ji bajarên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê bo çareseriya pizîşkî de hatin navçeyê. Lê niha kêmbûna asta ava gola Urmiyê bandor li ser hatina geştyaran jî kiriye. والله ما لما بات وهاتونا لبر دريا لبر دريا توش وظكي باجنيا دكتور مثلا بويداناوي ثمانية مثلا او جورانه مثلا بسرير رابقين بعد اود الدريا ما نويش ما نسيا الرنق كي زور نازوله سور هالقراوه جماعه قصدي بوي خوشا Sorbûna rengê ava gola Urmiyê di rojên borî de bûye sedema dilgiraniya welatiyan. Lê rêveberatiya parastina jîngeha Urmiyê gerentiye dide ku ev sorbûne ji ber gerimbûna heva û helimbûnê de demsala havînê de. Dibêje tiştekî xwezayî ye. Tevî ku dîmenekî xweşik dide gola Urmiyê, tim metirsiyekê li ser tendurustiya welatiyan nake. هر وکی کم دبینن سوربینا گول اورمیه جلوه که خاص و گلک جوان دایا و بحره و خلق گاوا که دبینید بحر سور بیا پدیده که نادر گلک جیان کم لدنیا او پدیده های هل بل جیه دی های بل گلک کمه جماعت پیخوشه بیتن او دیمن جوان ببینید. Hên ku diçine beravên gola Urmiyê hêvî dikin. Hikûmet bi ciddîtir ji bo çareserkirina pirsgirêkên gola Urmiyê kar bike.